Numubona nanutse cyane nka sinzi urunyonka umunyatabi cyangwa se urumogi. Christophe Okello ni terrorist, umugabo ukekwaho kwica abana bane abishurwa agashinyaguro abasanze ku kigo cyita ku bana kizwi nka day care. Kubambuwe ubuzima mu buryo bwa kinyamaswa n'uyu mwicanyi harimo Gideon w'imyaka 2, Kais w'imyaka 2, Ignatius w'imyaka 3 ndetse na Ryan w'imyaka 2. Nge nitwa Mfalme, guhaye ikaze kuri Nzambe TV. Ku itariki ya 2 Mata 2026 hari kuwa 2 mu gace ka Gaba muri Uganda. Umunsi watangiye nk'indi yose mu kigo cy'incuke cyitwa Gaba Early Childhood Development Program. Abana bari hanze bakina baseka bishimye, ntibari bazi ko ikibi cyamaze kubageramo. Amazina ye yitwa Christophe Okello Onyum, umugabo w'imyaka 39 ufite ubwene gihugu bubiri, ubwa Uganda ndetse n'ubwa Amerika. Amakuru avuga ko atinjiye ku ngufu, ahubwo yinjiye nk'umubyeyi uje kwandikisha umwana mu ishuri ndetse yishyura n'amafaranga y'ishuri. Ariko amaze kuzuza impapuro, isura ye nyakuri yahise itahurwa. Mu minota mike cyane ahantu hagombaga kuba ari ishuri ry'ubumenyi hahindutse indiri y'amabandi ndetse n'ubwicanyi, maze abana bane barimo Gideon, Kais, Ignatius ndetse na Ryan bahatakariza mu buzima mu buryo bwa kinyamaswa ndetse ubwicanyi ndengakamere butigeze bubaho mu mateka ya Uganda. Ibyakurikiyeho byari akaduruvayo gakomeye cyane. Imbaga y'abantu yarakaye yashatse kumwicira, gusa polisi yaje kuhagera ibuza abantu kuba bamwihanira. Gusa n'ubundi ntibyagabanyije uburakari ndetse n'urwanga abantu bahise bamugirira. Bigizwemo uruhare na Perezida Museveni, hashinzwe urukiko rwimukanwa ahabereye icyaha kugira ngo ukekwaho icyaha abe ariho aburanishirizwa imbere ya rubanda. Nubwo bivuga ko Christophe Okello yari yemeye icyaha imbere ya polisi, igihe ibyaha bye yabishinjwaga bisomwa mu rukiko imbere y'imbaga y'abantu, nta gushidikanya ndetse nta n'ubwoba, Christophe Okello yavuze ko atemera ko ari we wishe abo bana bane. Mu nzitwazo yatanze yavuze ko afite uburwayi bwo mu mutwe yakuye muri Amerika, ariko abaganga b'inzobere aho ngaho muri Uganda bahise bamuvuguruza bemeza ko afite ubwenge buzira umuze kandi ko ashobora kuburanishwa. Igihe iperereza ryarushagaho kwimikwa, hatangiye kugaragara impamvu iteye ubwoba cyane. Abagenzacyaha batangiye gucukumbura ubuzima bwa Okello, basanga ko afite n'umuganga wa gakondo cyangwa se abapfumu. Bitangira kwibazwa ko yaba yarashakaga kwica aba bana ngo abatangamye ibitambo kugira ngo abe yabona ubukire. Ndetse hatangiye no kugaruka ku byaha bitandukanye ashobora kuba yaragiye akora, bivuga ko yaba yarisha abandi bantu mu myaka ya 2017 na 2018, harimo no kwivugana umuvandimwe we w'uruhinja. Uru rubanza rukomeje kugaragaramo ibintu bidasanzwe, kuko uyu Christophe Okello imyitwarire ari kugaragaza mu rukiko nisanzwe, aho ari kugaragara aseka mu rukiko mu gihe urukiko ruri kuba rujya mbere, ndetse n'aho ari gusinzira mu gihe bari kuba basoma ibyaha bye bidasanzwe yakoreye kuri Gaba Early Childhood Development Program. Ku itariki 15 Mata habaye ibintu bitangaje ubwo imodoka yari itwaye uyu Christophe Okello yaburaga feri ikagonga abanyamakuru, ndetse umwe muri bo agakomereka bikomeye cyane. Ibi byatumye rubanda bakomeza kwibaza kuri uru rubanza, bavuga ko rushobora kuba rurimo imyuka mibi, ndetse bakatangira no guhamya ko ashobora kuba yarisha aba bana kugira ngo abone ubukire buvuye mu maraso. Ubu isi yose ndetse n'abanya-Uganda cyane cyane bahangayikishijwe n'urubanza, bibaza ati ese Christophe Okello ni umurwayi wo mu mutwe cyangwa se n'umwicanyi ruharwa wateguye ubwicanyi igihe kirekire kugira ngo yivugane inzirakarengane z'abana bari hagati y'imyaka 3 ndetse n'2. Nge nitwa Mfalme, iyi ni Nzambe TV.